Om kapinis salaannu poin tunut. Tokuwangono isu bunu. Ikotonudan miampai koginapanu tobinsiana. Ganti tama, omdi tanang, omdi Espiritu tabitua. I gracia di Tuhan Yesus Kristus datokau, ami keginapan di kenengan, ami kepisan di Espiritu tabitua, ami ampai na Yesus sape-ape. Tapi nak kami melamai tokau, da tadau kedua, da minggu kedua, minggu tamat. Miaga di na boss, di mas intention paghuhod apina paghuhod misa da tabitua da bayan titi. Tiak lamazan toko da misa tabitua da bayan na panagi na paditing isa kapanong katawadan nakiano mantad da LOM, tayo Legion of Mary. Sabi Legion of Mary, ako napakade sabah nga da sampamagunan. Sa sabab na da tia kapanong katawadan da kinahadian di tia Legion of Mary da atus aton Centennial Celebration of the Legion of Mary. Ya. Jadi tiada pa Legion of Mary ni ting pinamagon di Songhon Kusai, ano pa daw nga Frank Duff, mantad Damlin, i tahun 1921. Jadi kemasan atus na tahun tia Legion of Mary diti. Jadi abitan toko sa tiha, dari sambayang toko da misa tabito da bayan diti, mempai nagi da pakyanan toko da sandi. Tapi na ngabi, kano mga hakun da doon sa ngabi da toko, kapapataon na nagi da toko sandi, na mamalamay di katapatan tahong melati tabito. Mga kunzo dadi kinaingan tabakas na dezo he tabinay ngabi na midoso zo kozo id pamusaban ngabi ko amid bos ngabi ko id nunuy naiman ko amid nunuy aw ko nangazan na bimang mazanasa ko tagazo kozo. Itinapogi na makinsiyan Zodi Mary, iabitua pentihambus sa hangay, sababilita sab sang tingabi, Jesu tapinay ngabi, dos mambayang mentok lega, na di Tuhan kiningan na toko. Kikasyanan na toko, ikiningan tabakas, mamahiyang na dos ngabi na toko, ang magawit na toko ng kapasisyon na selajul. Tuhan kosyanayna. Kristus kosyanayna. Tuhan kosyanayna. Kano sumambayang. Oy kinengan isay na otobus sikoy. Katay mo na kagampisan. Intong no da onsikaw kozo na tanak kusay ngabi tanak tanduk ngabi kaginaban no. Nang santab di angat bazan di Kristus, manoy manadana kagabasan tatupot, tungkus atugoy ay sa kompuson. Maza di Tuhan Jesus Kristus sa tanak no, imamama siya mamalintam yang paidiaw, ini kepisan di Espiritu tabitua, kinengan mentok sa hinaid ay sa kompuson. Pambasan manta disuat di Sancti Paul dari Tuhun Ngawi Kolosi. Mositi magigizon ko da saviavi ko posizon Diosu, tumanu dari Kristus no toimo Diosu, i Jesus i Tuhan. Mositi poinggamut ko iddisido, om poinwa do iddisido, om poingigit do ogiot,
masa di katumbasan no ko iya, doy Diyosu, no panu do kapanong katahwadan. Potontuan no da aiso sanguhun manung kasip Diyosu, magabos Diyosu, da kagabasan Diyosu, masa do vokon, katumbasan don tuhun, i kumaduvo, i aiso swang, i mimpaw, do iddi ko tulan ngawi diti pamagunan, okon iko do id Kristus. Id tinandaw, poingison, ikapanuan do kakinoynganan, id disido, isyoso nga, ko do katuhukan sondi Diyosu, idi sanguhun ihuguan do patitikit kuasa laja kuasa. Id disido no, dono sunatan ko, miampay sunat, iokon ko sinunatan, masa dohongon do tuhun, nga masa dinosoinik, do minonguzat, do tinan Diyosu do tonsi. Itino o sunat tumanud dod Kristus. Nohobong ko miampay disido, ontok pinosuko, o masa do kaposuan panogi, no tungag ko miampay disido, masa do katumbasan Diyosu, di kuasa di kinoyngan, iminanungag disido, mantad di poimpatay. Napatay ko hait, tumido so ngawi ko hait, aw na sunatan. Novit ko disido, de kaposison, miampay disido. No kapapahyang isido datokaw, da saviavi doso datokaw. No soybaan disido iundang-undang, minamuhas do patitikit pinasuatan, ditutang imasiti balazan datokaw. No idu disido masa do pinapapak di doy disalip, ingkano, do no idu disido kuasa laja, ikuasa ngawi, pinozut ngawi do idintahang do ginumuan tuhun. Idovi disido do idnusudan disido da kahantasan. Ibos di Tuhan. Katagwadan day kinainan. Songko vinasi di Tuhan doy saviavi. Songko binasi Tuhan day sabiabi. Manak somay diaw do kabantukan, oy kinoyngan lajaku. Mga zozomay tinganu so hihinay ay so kapupuson. Mga zozomay diaw do tadaw-tadaw, o mga zodanganu so hihinay ay so kapupuson. Sangko pinasi di Tuhan, day sabiabi. Ituhan no po nga otohod, no panu do kasyanan, o domut dayt kahohodong, o sima it ko ginawaan. Sangko binasi di Tuhan doy sabiabi, o binsyanan doy sabiabi, vinangun daw. Sangko binasi di Tuhan doy sabiabi. Sabiabi vinangun no, manong katahuad may diaw, oy Tuhan. Sabiabi tambahut no, manugut may, da pangangaso diyoho. Mobos may izyoho di, kabantugan do kapamalintan no, papabal do vinakas no, oy kinoyngan. Alleluia, 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 alleluia. Minomihizo Diyosu, mantad di pamagunan, dumugad humabus, dumamiuwa datuwa, tuwa ikatan so hihinay. Alleluia, 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 alleluia. I Tuhan miampai Diyosu. Pembesan manta diabal tabasi tebitwa sinuat nilo.
Huminabos si Jesus, na binugad na di kanuhuan tong siba da sumambayang. Sonso sa dabisido, id sambayang da di kiningan. Kahisaw na pa'y tadaw nga, hobono disido i makiki iya nga bidaw. Minamihi da opadamduwa diya ho. Pinunganan disido ziho da apostol nga bi. I Simon, i pinunganan disido da i Peter. Ita pinay kusay daw, i Andrew, i James, i John, i Philip, i Bartolomeo, i Matthew, i Thomas, i James na kusay di Alphaeus, i Simon, i pinunganan da i Togiat, taga Zelot, i Judas tanak kusay di James, o i Judas Iscariot, i dinumadi da papatubos. Tadi minunuduk isidam yampai dia ho, tuminod di iso gana tantai, inombo na doy hono, o tinimungan tagazo di makiki yang abidaw, yampai da tinimungan tagazo tuhun ngabi, mantan sabi abibo gizan da Judea, o mantan Jerusalem, o mantan di ubang tisanda da taya Sidon, inokoikot da makinongo di sido. Na makihingos da taluang ngabi diha. Tuhun ngabi dina da tombivo tangalat nga nahingasan lagi. Patatikid tuhun di tinimungan tuhun tagumu nga kumininam na kumama di sido tukwasa o huminabos mantan di sido mamahingos diha sabi-abi. Yabal tabasi di Tuhan. Tapi ngabi kaguman Tuhan na muso da tiya menempuan ngabi da eklesia na pa nga Tuhan tanga ba Tuhan di kiba da gift kamay di. Nganong pinakinangot ako ti abal tabasi, di ba na diti? So nga na pa da minamaho ituan Jesus, di apostol nga daw. Inaho na pa da disido nga akan katuhon na po abang, akan katuhon na tangaba, ay sa sikul. Ano kala jade ho? Mangisada. Kiba na gitiya maninimong na sukay. Ang kiba na gihay sa kaladya. Ay na pagi kamazon na. Kapamalatian ko na ba dito ya, kapamahaman ni Tuhan Jesus dito nga. So nga na pa na mahost Tuhan, nga akon ka pihihan di sida sa sabab na da abato ko, puabang to ko, tay ka, ano iti, kamazan da, kibada gift to ko. To itiyan na pag-gift nga patakan ni Tuhan Jesus, ni Tuhan imanak na to ko. Tiya kabahan nga na paditing nga Tuhan Jesus imanak na to ko. Amin na pag-i, da ikalamazan na bahan na diti, abasi. To kampazat to ko, tayo obitan to ko, tiya Legion of Mary nga bi. Kaya ganito boss ko di, kinatimpunan na misa tabitwa na bahan na paditi, itino di. Ina pa yung kumazan na founder iti Legion of Mary, nga na pa daw nga Francis Michael Duff, tayo Frank Duff. Sila na pa dito, akan kasanguhon pada, akan kasanguhon brada. Lady, umatawam sila. Mega desu. Noho sila, na kinaingan, na pinaymagan niti Legion of Mary. Gisami na bayan na niti, alamazan to ko na atus na taon na kinahodian niti Legion of Mary. Manang katawad to ko, niti tak na kinaingan, mantok na eklesia na to ko. Sa sabab na di Frank Duff, na may na paniti nga kiba ko ang kabina, apat hizong Legion of Mary na pintongkap na pamagunan. Kaya, na number na kiba ko ang kabina, upod lizong auxiliary members niya, kamazan na serving siya, ministry na dua natus
countries pembangunan dia state ya. Jadi mereka di Frank Duff mereka tiang bagi kiang abi di Tuhan Jesus Tuhan tamat nahau di Tuhan setoko penagi nga hansanda tay kabasida da tumak di Tuhan Jesus penagi di Tuhan da toko sebab i Tuhan sendi kaya da anuh kapasitan da toko anuh kasudang da kapasitan da toko kabasa sida da memguna da toko da papabal da abal tabase di sida. Jadi kanang tembus da toko da papazo dengan di Tuhan kanau bikat di Tuhan Jesus da banati dati Kristian di toko menung katuan di sida sebab sida na i Tuhan masih da toko. Azok ni Tuhan kinengan da sabi binangun. Tumazadok bos siano na katay mazika di lauti takan zadiaw. Tuvan di tanah kalajad hangan ngabi dat daw tuhun. Dumani may ti mentok na gaya di lauti ng posisyon. Azok ni Tuhan kinengan da sabi binangun. Tumazanak bos siano na katay mazika dihing anggur takan zadiaw. Tumanig mas anggur kalajad hangan ngabi dat daw tuhun. Dumani may ti di tinumandok sunubananza. Iman sembayang tu bidang ngabi, kau bukan kom dia sungabi, atau iman dah ada di kinengan i tamat bakas. Ay kinengan i manak nagay di tak na sembayang tetepot da pibabasan. Kanangay ko zono da manak da maza di titak kay mangs kinada da kapamantangan kasudong da di kalajaan no pain kinengan. Maza da magi da di mistrium tabitwa o sampu sa kinada da ongohi kozo in pamusaban ginaba. Maza di Kristus Tuhan za. I Tuhan miampai Yesus. Pain sabata ginabang abi Yesus. Kanang menak nak panang katuanan ngabi dari Tuhan kinengan na toko. Tepat na katunu na matuhi diti kalajaza kapabasisan za. Tamay mamin na manapa na manak niya nak panang katuanan ngabi Tuhan. Tama tabi tua kinengan tabakas ko sa may sakupusan. Tu guminna ba ko zo di pamagunan. Dahil di kosyanan no. Pinauganan sa kayo diyaw na manunabos. Na mamamasi may gadagay na di sabi may kanuno nga doso po. Mo'y da kano ko guminaboy dagay na nuno gininabo no di tanak no. Imazadisay o kabingi mazan no katanduhiz ko na santob di na diyaw na titak na mazan na midosa na tagaksa aw kabingi mazan. Aming kanay Tuhan,
Memang sabi habilitas am ngabi, sang tingabi. Isikay panogi nga manak diyaw na kumanong katadan ngabi. Miyaga na di konskan tagazo, mangazo sikoy. Abitua, Obitua ituhan kinaingan, nakakuasaan nabi syurga, tabanong tatangan, nukunumudukudan mo, kasalan day kapaskoso, aso bisido inikot ingan di Tuhan, kasalan day kapaskoso. tetap bitua kay Tuhan, ito mundo sa kabituhan. Iti na pogi na di zona na bitua titak ngami sumambayang sikoy, masa na pasunod ni Espiritu nu na ditinggabi mga bahaw matu. Mo'y dada di datinggabi na mantok nagay, di tinan amza di Tuhan Jesus Kristus za. Untuk ditimpo na di man patubusay sino, nasagakon na siminuang nagkondasan daw. Minanganoy sino daloti, minanak na kupanong katawadan ngabi. Minangakib di, ang pinapatak di dan makikiyang ang daw bos. Ono iti, sabi ko, ang pangakanan ti. Tu itinan ko, ipatakan may mantok ni Yesu. Ilahan megadi untuk napungoh imakan min sesedap. Nano disido isasaban. Minsan po na minanak na kupanong katawanan ngabi. Pinatak disido dan mikiki iyang abi daw bos. Ono iti sabi ko. Panginom no mantad iti. Tu iti na isaban ni Zaku. Iza di batas kapapagumay sa kumpuson. Ipatunguan may mantok Diyasu ang mantok tagumo, mantok ni kapahiyangan na daw sa ngapi. May na iti na ni kandaman na ka. Ikatapatan tahom lati ng katumbasan. Iti na po ginamasan sa kayo malamay di kandaman, di kinapatazon om kinatungagan daw. Patakan sa diyo Tuhan, ilaw tinak po sizon, o misasaban na po masizan, manak na po ng katawadan ngabi, na nigitan sa kayo diya na kapadan na dumbangan do, o manampuan na diyaw. O dukon sa kadas mambayang, na magi na di tinanam sa di Kristus, o timong sa kinadadan iso, mazari Espiritu tabitua. Andamo ay Tuhan Eklesiano, poin tongkop, id patatongkop di pemagunan. Amavitan na Josido di kapanuan da tahuad sa kaday. Sangavian miyempay Francis Pope dagay, John Bishop dagay, Saviavi di Fada ngavi. Andamo nagi itapinay ngavi dagay, inungokodop, idikahansanan di katungagan, Saviavi inapatay id kosyanan no. Taimo na isyoho da ninabaw da vos no. Kosyanay dagay Saviavi, sumambayang sikoy, lumyampay di hahangay tabitwa, Mary, tinadakiningan, Sancti Joseph, Sabado Sido, miyampay di apostol tong bitwa, Saviavi isangti inokpapon sikoy diyaw, ipo pus di umulan ngabi. Kanus Canada di kabosyan, do dumadi do sampitumungkos ngabi di kaposizon sa lajul. Mangazo, umambantog diyaw maza di tanakno, Jesus Christus. Maza disida, amyampai disida, amin disida. Oi kinaingan tama tapakas. Ini kapisan ni Espiritu tabitua, sabi kamantugan ng mantangan nga diyaw no, montok sa hihinain ay sa kupusan. Amen.
Tadi penuh di mama siam na masadak pengiaan pain kinengan kata masuk ke dumopos. Tamaza di surga, amituana ongano, mikat o kapamilintano, izabnu aiman na di tanah, miaga na ingkana ida di surga. Takadagay na tanaw diti, lotiza sa sunganaw, ang pahiyongos ko na sangabi nagay, miaga nagay na papahyong di santa mamuha sa mabandagay. Ang kanas ko obito na kimbastan nga pagabasas ko na mantan talat. Pagabasas ko Tuhan sumambayang sikoy na mantan patitikin talat. Katawan na namanak na pibabasan itanong nga minagay na mazadi sa kanay na kusenando pagabas ka na natamay manamantan doso ang pagtampasi mantan sabi ko saan kinabo. Namasa sa kay paingandan di kansanan na bituhan am di kay katan ni mamasi sa Jesus Kristus. Ay Tuhan Jesus Kristus si minabos ni apostle nga no? Pibabasan timponon ko Diyosu, pibabasan ko takon ko Diyosu. Kanaintong, na dosa nga binagay, kada di katumbazan di Ecclesiano, ang katawan na namanak na sino, na pibabasan ang pisan, ikatununan may pahizam no, imamama siya mamalinta, montok sa hinain ay sa kapuson. Amen. Ipibabasan ni Tuhan, may pahidin sa tumay mo? Kanaw magitatak di tanda na pibabasan. Anak domba, Ay domba da kinaingan, mangidu kadidos sa labi di pamagunan, kasanay dagay. Oy domba da kinaingan, mangidu kadidos sa labi di pamagunan, kasanay dagay. Oy domba da kinaingan, mangidu kadidos sa labi di pamagunan, anway sikoy da pibabasan. Intangay, idomba di kenengan. Intangay sida. Imangido di daw sa ngabi di pamagunan. Abitualay sa tabaho na di makan minsa sanap di domba. Oy Tuhan, ang suami badan dapat kau semusut etapu, ngawasan nopo ibos, ngabingasan mai ikan udu baku.
Kanang sumambayang. Panak no, da iyong tumazan da diyaw Tuhan, itagakon ang banadan numyampay na posisyon mazada takanon di bos no, ang sakramentum don surga, kanu da kaunalan, maza dititak nga bitagazo di tanak kaginavan no, da kanu sikoy na di da kaunalan, das bagi selajul it keposisyon daw. Imamama siya mamalinta mentok sa hihinain ay sa kapuson. Katabihan, gugumampi di mananabus, sabadi hangay tabitwa Mary. Dadyaw pinatak di kinaingan, itanak tuntoy son daw. Dadyaw pinahansan di Mary, ikatumazan daw. Miyampay diyaw na di Kristus na tuhon. Tabitwa Joseph, dadagay punogi, pakitanay diyaw sandi na suhun tama, vitos ko na dilahan na posisyon. Pakianway ko na grasya, kabinsyanan sinyo, umhigay ko mantad patitikid talat. Amen. I Tuhan, miyampay Diyoso. I kiningan tabakas, mamalakat na Diyoso, itama itanak Espiritu tabituwa. Ugad na pabalo na, iabal tabas ni Tuhan.